Period između dva svetska rata bio je buran kako na evropskom, tako i na američkom kontinentu. U jeku je velika depresija, finansijska kriza koja mnoge ostavlja bez posla, dok u Evropi dolazi do različitih političkih događanja, podele na ekstremnu levicu i ekstremnu desnicu, što nagoveštava veliki rat. Industrijska revolucija konačno dolazi do svih sfera društva, tehnologija menja način na koji se gleda realnost. Polako se formira moderna umetnost kakvu danas znamo, do slave dolaze Dali, Picasso, Bauhaus i ekspresionizam. Veza između tehnologije i umetnosti nije tako očigledna, ali je izuzetno duboka. O tome govori i Victor Hugo, dok putujući vozu razmatra uticaj tehnologije na slikarstvo. Cveće usput više nije cveće, već fleka. Zapravo linija crvena i bela, tačke su nestale, sve je postalo linija. Danas govorimo o putu od nadrealizma do današnje stvarnosti u kojoj se mi pretvaramo u kiborge dok toster razgovara sa frižiderom. I Kraljevina Jugoslavija je ispratila kulturološki uzlet koji se dešava u Evropi između dva svetska rata. Nakon komunističkog prevrata u Rusiji, kralj Aleksandar otvara vrata naše zemlje belim Rusima, a oni za uzvrat podstiču kulturni razvoj na ovim prostorima. Pojavljuje se čitava jedna generacija umetnika sa novom i revolucionarnom estetikom. Prateći nove umetničke pokrete kao što su dadaizam i nadrealizam, nastaje zenitizam. Beograd od varošica od 100.000 stanovnika postaje 3 puta veći grad. U kafanskim baštama svira se džez, a u bioskopima se prikazuju filmovi najnovije hollywoodske produkcije. Nove društvene okolnosti zahtevaju i novo promišljanje stvarnosti, kako kod nas, tako i u cijeloj Evropi. Antonin Artaud, francuski dramaturg i pozorišni režiser, 1938. godine smislio je kovanicu Virtuelna stvarnost. Iako je on upotrebljava da bi označio iluzornu, izmišljenu prirodu objekata i likova u pozorištu, nekoliko decenija kasnije upravo će ovaj izraz biti ključan za sve nas koji živimo u digitalnoj eri. U vreme kada Artaud kreće da formuliše virtualnu stvarnost, jedan drugi naučnik kreće da je stvara. I to je Alan Turing koji izlazi sa konceptom univerzalne mašine koja, za razliku od drugih mašina tog vremena, može da radi različite funkcije. Znači, postoji mogućnost da se ona programira i to je u stvari koncept prvog računara kakvog danas poznajemo. Sa dolaskom Drugog svjetskog rata čitava jedna generacija naučnika završit će u rovovima, dosta njih u pravim rovovima i dosta njih po različitim institutima koji su doprineli razvoju naoružanja tokom Drugog svjetskog rata. 1939. godine 2 studenta u Kaliforniji, Hewlett i Packard, prave kompaniju koja je trebala da se bavi proizvodnjom oscilatora. Međutim, ta kompanija će postati poznata kao Hewlett i Packard i to je jedan od prvih start-upova koji se desio u Silikonskoj dolini. Paralelno sa tim, 2 godine kasnije, 1941. godine, u Nemačkoj pravi se računar koji se naziva Z3 i koji je praktično prvi računar koji se može programirati, a koji je napravljen po propozicijama Alana Turingove univerzalne mašine. Početkom Drugog svjetskog rata sve te inovacije u tehnologiji počinju da se primenjuju u vojne svrhe i ti računari koji su tada bili stvarani, bili su ogromni, zauzimali su čitave prostorije, bile su teške stotinama tona i manje više svi su se bavili nekim proračunima, da li kretanja balističkih raketa ili različitim formama razbijanja enkripcije ili enkripcije samih podataka. 1943. godine Tommy Flowers konstruiše jednu mašinu koja se zove Colossus i koja je bila specijalizovana za razbijanje nemačkih šifara. Nakon Drugog svjetskog rata ta mašina
biva uništena, kako niko drugi ne bi mogao da dođe do te tehnologije. I dok su muškarci bili u ratu, žene su dobile priliku da zauzmu neke pozicije u društvu do kojih bi mnogo teže došlo u to vreme da rata nije bilo. One su tu šansu iskoristile na najbolji mogući način i upravo su žene položile temelje programiranja. Među njima se nalazi i Grace Murray Hopper. Jedna je od prvih žena koja je doktorirala matematiku, a pridružila se mornarici i tako nastavila tradiciju koju je započeo njen deda. Njen doprinos razvoju računara omeđen je sa jedne strane činom admirala, a sa druge strane upravo se njoj pripisuje kumovanje izrazu computer bug. Ovaj izraz programeri danas koriste da bi označili grešku u programiranju. Napredak kompjutera ide takvom brzinom da već nakon Drugog svjetskog rata postavljamo pitanje da li mašine mogu da razmišljaju. Tako, 1950. nastaje Turingov test inteligencije mašina. Test u kome ispitujemo da li ljudi u komunikaciji sa mašinama mogu da prepoznaju da pričaju sa mašinama ili možda sa ljudskim bićem. Raste i svest o neminovnom pretplitanju mašine i ljudi, te Manfred Clynes 1966. godine stvara termin kiborg, biće koje se sastoji od prirodnih i veštačkih delova. Sa ulaskom kompjutera u mainstream dolazi do različitih vrsta zloupotreba. Neke od njih doprinose razvoju tehnologije. Tako, dva profesora matematike 1957. godine stvaraju prenosivi računar da bi pokušali da predvide koje će brojevi izaći na ruletu i obogatili se. Novi svet čiji se obrisi ukazuju na horizontu stiže polako i do Hollywooda. U popularnu kulturu ulazi 1982. godine kada je snimljen čuveni film Tron. Tron je zanimljiv zbog toga što promišljanje o prirodi naše stvarnosti uvodi u mainstream tok i približava ga najširoj publici. Ovaj futuristički pionir o kulturi video igara i o digitalnoj stvarnosti je na mnogo načina bio ispred svog vremena, kako po svom sadržaju, tako i vizuelno. Jezičko kodifikovanje novog doba odvija se 1984. godine, kada je William Gibson napisao roman Neuromancer. Neuromancer uvodi pojam cyberspace-a koji opisuje kao halucinaciju na koju svi kolektivno pristajemo i koja postaje moguća zahvaljujući milionima kompjutera koji su međusobno povezani. Neuromancer je također inspirisao i cyberpunk kao novi pokret i estetiku fasciniranu mogućnošću povezivanja ljudskog uma sa tehnologijom. Uticaj neuromansera na popularnu kulturu je ogroman. Tako je recimo Matrix nastao upravo kombinujući elemente Gibsonovog romana i neke od osnovnih postulata filozofije Jeana Baudrillarda. Ukratko, svaka online igra, društvena mreža ili hakerski skandal vodi nas korak bliže univerzumu koji je William Gibson kreirao pre više od 30 godina. Koliko su njegove vizije bile jake i precizne, govori i činjenica da je danas naša svakodnevica upravo svet koji je opisivao Neuromancer. Kako napreduje tehnologija, tako raste i strah od nje. Međutim, za razliku od vremena kada su ludisti uništavali mašine, danas kolektivne strahove pročišćava Hollywood. Strah od mašina biva artikulisan i čuvenim Terminatorom koji je nastao krajem 80. godina prošlog veka. Negde u to vreme ideja sve prisutnih kompjutera koje se nalaze u svim aspektima života i svim predmetima polako prelazi iz naučne fantastike u samu nauku. Zaslugu za to daje Mark Weisner koji u časopisu Scientific American predstavlja koncept Internet of Things, odnosno internet inteligentnih stvari. Ovaj koncept predstavlja milijarde uređaja koji su povezani na internet, nalaze se svuda u našem okruženju, međusobno komuniciraju i donose odluke. 80. godina dolazi do popularizacije video igara koja traje do današnjeg dana. Video igre predstavljaju svojevrsnog trojanskog konja za razvoj i popularizaciju najnovijih tehnologija. Popularnost video igara u kombinaciji sa njihovom zahtevnošću dovodi do zahteva za novim jačim kompjuterima. Kada se ti novi jači kompjuteri stvore, tada nastaju nove igre, igre koje opet zahtevaju jače konfiguracije. To dovodi do jedne magične spirale razvoja video igara i tehnologije. Zato nije ni čudno da su prvi uređaji za virtualnu stvarnost nastali upravo u okviru gaming industrije.
U pitanju je Sega VR koji je nastao davne 1993. godine, ali koji nažalost nije zaživeo. Nastankom interneta, odnosno mreže, koja u poslednjih nekoliko decenija povezala ceo svet, stvorili su se uslove za stvaranje sajber prostora. Prostora koji je William Gibson pre 30 godina opisao u svom romanu Neuromancer. Ovaj prostor konačno je postao pristupačan svim ljudima koji žive na svetu. Kulturološki uticaj koji čitav jedan svet, pa makar i virtualni, može da ima na pojedince je ogroman. Jedan od primjera je i subkulturna grupa otaku koja je nastala u Japanu. Nju uglavnom čine muškarci koji su odlučili da praktično prekinu svaki kontakt sa realnim okruženjem, čak i sa svojim najbližima. Odlučili su da se povuku u svet anima i mangi, odnosno animiranih filmova i stripova. Paralelno sa popularizacijom kompjutera, a u skladi sa željom ljudi da komuniciraju, dolazi i do razvoja telekomunikacija. Razvoj telekomunikacija postaje toliko očigledan naročito razvojem mobilnih telefona, a posebno Apple-ovog iPhone-a, prvog pravog pametnog mobilnog koji ima ekran osetljiv na dodir. Tako danas svi mi krećemo se kroz svet sa mobilnim telefonom u džepu, našim prstima na njegovom ekranu, u kontaktu sa mrežom, kao kakvi kiborzi koje je Manfred Clynes opisao pre više od pola veka. Kako su kompjuteri postajali sve dostupačniji, tako su u isto vreme postali sve svedeniji, sve zatvoreniji sa spoljašnje strane. Tu negde taj proboj čitavog tog koncepta u stvari dovodi iPhone i iPad koji u potpunosti u jednom tom skroz svedenom, zatvorenom kućištu izbacuju u potpunosti tastaturu i negde kreće zatvaranje tog kruga u kom mi više ni nemamo mogućnost da puno utičemo na to što se dešava unutra. Bez te tastature mi možemo samo da na jednostavan način koristimo te softvere, ali više tu tehnologiju teško možemo da upotrebljavamo, da kreiramo nove i to je taj proces zatvaranja tehnologije. Uplašeni tržišnim neuspesima prve generacije uređaja za VR, kompanije odlučuju da zaustave razvoj ove tehnologije do nekog drugog vremena. Međutim, u 21. veku razvoj novih uređaja i proizvoda koji su nam potrebni i koje želimo ne zavisi samo od velikih korporacija i finansijskih investitora. Tako na Kickstarteru, mreži gde kreativni ljudi mogu finansirati proizvode uz pomoć zajednice, dolazi do razvoja Oculus Rifta. I ova potvrda na tržištu da su građani željni da ulože u razvoj ovakvog proizvoda pokreće potpuno novu generaciju uređaja za virtualnu realnost. Vrata posle par, ne baš mali broja godina zatišja, u momentu kada Facebook kupuje Oculus Rift, koja je jedna od kompanija koja je najdalje otišla u razvoju, i tada kreće ta ekspanzija, eksplozija čitave te priče, tako da u protekloj godini na najvećim sajmovima, konferencijama, virtualna realnost jeste tema o kojoj se najčešće priča. Međutim, šta možemo da očekujemo od jedne vizije virtualne realnosti koje će da nam ponudi Facebook ili koje će da nam ponudi Google, kada već negde znamo koji su ti biznis modeli na osnovu kojih oni razmišljaju. Znači, to više verovatno nije prostor igre, nego će virtualna realnost otići više u pravcu neke socijalne interakcije, sastanaka ljudi, nalaženja u nekim virtualnim prostorima, ali također vrlo lako možemo da zamislimo scenario u kome će ti prostori biti oblepljeni opet nekim novim targetovanim oglasima i praktično vrlo lako možemo da dođemo u situaciju da virtualna realnost postanu novi virtualni shopping molovi kojima ćemo samo biti izloženi novim proizvodima i negde razbiti taj san o virtualnoj realnosti kao prostoru imaginacije, paralelnom svetu u kome se umovi spajaju i tako dalje, što je bio
narativ koji je negde pre više desetina godina u tom nekom jeku kibernetske ideje o virtualnim svetovima bio osnovni narativ virtualne realnosti. VR je naš ulazak u cyber svet, a internet stvari je ulazak cyber sveta u našu realnost. Kao što su se naši mobilni telefoni, računari i tableti povezali sa internetom, tako će u budućnosti biti povezani svi fizički predmeti u našoj stvarnosti. Odakle? Od margarina. Od margarina, okej. Šta beše za margarin? Nakon toga će naš frižider izračunati koliko dana će nam trajati margarin koji se u njemu nalazi. To sam rekla. Da, a nastaviš. Zatim, sad kažeš, To, ne znam što dalje. da, frižider će, ako je margarina malo, Aha, frižider će ga to. naručiti internetom iz prodavnice. To, okej. Ako je margarina malo, frižider će... Ne mogu, ovo je so funny. Okej, sorry. Ako je margarina malo, frižider će ga direktno naručiti iz supermarketa. Krećemo se ka postdigitalnom dobu u kome više neće biti razlike između online-a i offline-a. Baš kao što neće više biti razlike između toga da li neki telefonski broj imamo memorisan u našem aparatu ili ga znamo napamet. Društvene mreže, internet inteligentnih stvari i virtualna stvarnost sa sobom nose i brojne etičke probleme. Postavlja se pitanje kome pripadaju ti novostvoreni javni prostori koji ima ovlašćenje da upravlja njima. Prvi put se tako čini da čitavi svetovi bivaju privatni, da bivaju pod kontrolom korporacija i njihovih menadžment bordova koji mogu donositi odluke nezavisno od državne regulative. Tako nastaju novi bogovi. Facebook, Twitter, LinkedIn mogu jednostavno doneti odluku da nas obrišu, da uklone naše profile i da nestanemo iz njihovih svetova. Svetova koji za nas predstavljaju centar poslovnog ili društvenog angažovanja. Imajte na umu da Facebook i druge velike internet kompanije sve više ulažu u virtualnu stvarnost, te da je izvesno da ćemo sve više vremena provoditi pred računarima i u virtualnim svetovima. Stoga je jako značajno kako će ovi prostori biti regulisani i da li ćemo mi kao građani države imati priliku da učestvujemo u tom procesu. Pitanje je na koji će način čitava ta priča o internetu stvari i svim tim novim uređajima koji će biti povezani na internet, koji će biti deo naše kuće, se odnositi na pitanje privatnosti i na koji način će to promeniti naš život. Postoje različita pitanja na koje treba da odgovorimo, od etičkih pitanja do pravnih, preko tehničkih, da bismo razrešili čitavu tu misteriju. Ali možemo da zamislimo, recimo, jedan vrlo interesantan primer, a to je ono što se desilo pre par meseci, u kojima su uređaji kao što su surveillance kamere, koje su se bile nalazile po različitim gradovima, bile iskorištene da u stvari napadnu internet infrastrukturu u Americi. I to je ta priča u kojoj sada, sa dolaskom svih tih novih umreženih uređaja, na koji način će na koji način ćemo se zaštititi od zloupotrebe takvih uređaja. Možemo dođemo u situaciju da jednog dana naš toster, pametni toster u kući zajedno sa pametnom četkicom za zube bude napadač našeg komšije i da izvrši neku vrstu DDoS napada na njega. Možemo vrlo, vrlo lako završiti u scenariju u kome mi nismo, ako imamo, na primjer, pametan auto, mi nismo u kontroli da odlučujemo gde taj auto može da ide ili ne. Ako uzmemo, recimo, napravimo čisto paralelu sa YouTube-om ili sa internetom koji poznajemo danas, ta vrsta cenzure ili ta vrsta uskraćivanja sadržaja koja, recimo, kada gledate video i piše ovaj video nije dostupan u vašoj zemlji, tako jednog dana
jednostavno možemo doći u situaciju da vaš automobil neće želeti da uđe u neku određenu ulicu zato što ta ulica nije, na primer, predviđena za ljude vašeg ekonomskog staleža ili već nešto drugo. Znači, tu postoje gomila pitanja na koje treba da damo odgovore. I ono što je u stvari negde vrlo zastrašujuće jeste ta situacija da jedan prostor kuće, jedan prostor koji je neka vrsta svetinje privatnosti, sada počinje da biva naseljen različitim senzorima, različitim uređajima koji su negde u mogućnosti da prenesu informaciju o vama, nekom trećem licu. Sa kompjuterom smo mi manje više uvek i sa mobilnim telefonima bili u stanju da stvari uključimo, isključimo i da koristimo svesno, ali kada stvari počnu da ulaze u prostor, kada počnu da ulaze na ulice, kada one su u vašim kućama, vi više nemate mogućnost da sve to kontrolišete. I to dovodi do različitog novog seta problema koji treba da se reše. Regulisanje od strane zajednice putem društvenih normi bilo je rasprostranjeno na internetu, naročito u njegovim ranim fazama. No i danas čitav niz aktivnosti se reguliše ili dopunjuje pravilima internet kulture. No ostaje pitanje da li će svetovima koji su nastali upravljati korporacije putem koda, da li će se na njih primenjivati pravo koje kreiraju države, ili ćemo mi kao građani i kroz zajednice u kojima učestvujemo, kroz kolaboraciju uticati na način na koji možemo da se ponašamo. Tako se čini da će etika novog sveta odlučiti da li se sunce rađa ili je zauvek noć. Mi moramo učestvovati u procesima kreiranja pravila u ovim zajednicama, učestvovati i doprineti na načine na koje države i kompanije uređuju nove virtualne svetove. Od toga će zavisiti naša budućnost, zavisiti da li ćemo očuvati prava i slobode koje smo kreirali na ovom svetu teškom borbom kroz vekove. Kolika nas gužva i borba na internetu čeka u budućnosti govori možda najslikovitije jedan tehnički podatak. Znači, kada su stvarani protokoli za internet, postala je ideja da će 4 milijarde adresa, 4 milijarde uređaja koji će biti potencijalnih uređaja koji će biti prikačeni za mrežu, biti sasvim dovoljna cifra. Međutim, ta brojka je već iscrpljena i mi smo sada u situaciji da je potrebno da se pređe na novi protokol koji se zove IPv6, koji ima mnogo veću količinu tih potencijalnih adresa i to je neka projekcija koliko nama treba. Koliko je taj broj velik, govori činjenica da je on poprilično blizak broju svih atoma koje se nalaze na površini Zemlje puta 100. Svi ćemo biti u mreži i sve će biti u mreži. Vidimo se tamo.